BS6 ania aswak thar ani SR160 ani ve ni a feature si bon em maya a chak em mai ni petrol hi Aprillia hen an he kan ti tlang puya a mai ro chu injected vek an ni to wang henin an zia tlang puya karon sei zel don ni hian ka Aprillia BS6 chu kan test vela du tlang chu tha du thu samania kong chawa po pick up tha me ma mai ro chu Aprillia hi duan an ni dana chuanin chak tak mai 160 SR te po racing kan tiang mo race scooty ang ani ve a hei bike te po phave thina a mai ro chu ke mai na ka man dana chuanin khopui chunga nga hi chuanin mi mat lehpel vak khami tum na ka nei lova a mai ro chu man mo thil thua longrana te ka mang tang kaya Aprillia hi ka nei venwal to kan tiral le thin na ka pu chu economics lampanga tanga thirin ni e petrol hi a he ve de ka wang hianin min ei le te an ti thina tam tak chuan kha te wang khanin ani take ka te experience atangin e kan thak thina tuna ai ro chuanin BS6 sei tuna swak thar hi he te ngani ta ka chuan kan kol ve ren ro na chen he ka kol don ni chu ala shela ve voin hi kum thar ni khat sakhat sangi computer don ni e kum thar ni nia mai khom e zo lam panga khale don ni hei du tang nam pa kai khoma